dahsyat dia. Dah. Gol dah balik sedikit. Wah. Sama. Gol! Gol! Никит. Гол забил игрок компании Лацио Джурков Никита. Счет 4-0 в пользу Среднеколымского луча. Гол забил игрок компании Лацио Джурков Никита. Счет 4-0 в пользу Среднеколымского луча. Geen sprake van paniek. Blijkt daaruit, maar dat hoeft geen titel niet te doen. Laat de titel op een moment. Ciprian, Wassi, Lak, Lodewijk, zien we set me free. So you beg, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do and you then no more. Things I say them no more. Changes come